Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı жалпы көрүүчүлөр, hurmatlı биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Туугандар, бүгүн биз өтө бир чоң атты маданияттан тартабыз, достор. Ушул өзүңүздөр көрүп турган буурул ат деп, буурул өзү негизи күчтүү ат чыгат деп, туугандар, эламан бир жаңы ат алып келиптир. Boyu дагы бийик экен. Мына бийиктигин достор азыр эламан жанында мындай жакындан келип тартып көрсөтүп туугандар. Маалымат сизге жеткирели. Аттын турушу туугандар азыр өзү айтып берсин. Кайман аты Вулкан деген бул чоң аттын мүнөздөмөсү айтылат. Эламан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, ака. Кандай, жакшысыңбы? Сизби? Сол жакшы, эламан. Бүгүн кандай ат чыгарабыз, эламан, ошону айтчы. Бүгүн өтө чыгарабыз, ака. Кайман аты? Аты Вулкан деген ат чыгат. Вулкан. Жаныбар. Мына достор. Вулкандын аткандарын аз алдыда көрөбүз. Бул кандай убактта чабылганын алдыда сурайбыз, достор. Анда эмесе биз менен чогуу туруп, бул Вулкандын турган турпатын көрөлү. Түзүлүшү кандай экен, аттын породасы кандай экен бир сынайлы. Эламан, бери бастырып келчи. Мына туугандар. Вулкандын маалыматы аз алдыда айтылат. Биз менен чогуу туруңуздар. Ден соолугуң жакшыбы, эламан? Ден соолугу, ичип жеш баардыгы жакшы, ака. Өзүңкү жакшыбы, өзүңкү? Өзүмкү зор. Сиз өзүңүз, ака. Бүгүн аттын чоңу чыгат экен, а? Аттын чоңу чыгат, Кудай кааласа, ака. Андай караганда серьезный ат чыгат экен. Буну, ака, азыр деле сураштат. Азыр мына башында эле айтып коеюн. Бул атты сенин статустарыңан почти бир айдан бери көрүп калдым, а? 2 ай болду, ака, буга келгенине. 2 айдан бери почти, а? 2 ай шаратанын жемин жеди, Кудай кааласа. Күндө минип коюп атасың? Күндө минип койтам, статустарды көрүп атасың. Ооба, көрүп атам да. Ошо. Каяктан келген Вулкан бул? Каяктан атырылып атат бул? Бул Вулкан Ростовтон атылган, ака. Ростовтон келген? Ростовтон келген, түбү. Жашы канча? Нокатта бирөөгө келип анан через аяк болот бизге келип анан. Колго тийди. Колго тийди. Ана бапес деп атсың да болот да? Бапес деп багып атабыз. Дагы жакшы результат көрсөтөт, ака, бул сезондо. Сезондобу? Ким алса дагы. Ачыгын айтайын. Ошондо любой жерине жооп берип коерум. Жашпы? Бул, ака, 4-төн 5ке азыр таза жаш 5 жашар. 5 жаш. Эки асы экен да? Эки асы ат. Улак көрүп жүргөн атпы? Улакты, ака, өтө мактап берди, видеосу ham бар. Результаттары менен, ака. Результат полный. Өтө күчтүү мактап берди, ака, магачы. Мактап быштысында уже чоң машинага ташыган экен. Быштысында. Өнөрү күч экен да онда? Өнөрү күч, ака, бун. Жаныбар канча жемге уже келип такалып атат? Уже 1 челек бердим, ака. Bir çelek бердим. 1 мал 1 челек берем. 1 мал, а? Ооба. Бою 70 жогору экен, ай. 1.75 ке өлчөп алып берет, ака. 75 ке өлчөп берет. Так, 1.75 ке өлчөп алып берет. Породасы кандай? Породасыны точносын маалыматын биле албайм, ака. Маалыматын билбейсиң? Жок, аны азыр. Жеңилденби? Өтө жеңил, ака. Өтө жеңилби? Тарбиясы жакшыбы? Улагы, келасына, ака. Додо деп коебу. Любой додого. Любой додого, ака. Каалагандай жыйын. Каалагандай жыйынга. 1000 десе 1000. 1000 десе 1000, 2000 десе 2000. 2000 деген, а? Ак. Азыр амлет, ака. Дәле баягы ишенбей аткандар келип бир салып койсо боло берет булакка. Салып койсо болот. Боло берет, рухсат бере берем, ака. Аз данный моментте. Өзү ушу күндө бастырып атасың өзү, а? Күндө бастыртам, ака. Жем жегенче басып атат да. Ден соолугуна жооп бересиңби? Ден соолугуна жооп берем, Кудай кааласа. Тездиги тез. Тездиги өтө тез, ака. Мында масса болгону менен өзүнүн оорлугун неме кылдырбайт. Оорлугун сездирбейт, ака, бул. Мына, эми сурап атышат, ака, гөртаска стройка кылтам үйдө. Ошо эле байланып көтөрүп коюпсуң. Биди көтөрдүк. Ошон быйыл эми эптеп бүтүрүп алайлы деп сатууга туура келди да. Сатууга туура келди, ака. Бул өзү максатың кандай эле? Максатым быйыл көрүшүм керек эле бир кышты. Көрүшүң керек эле. Жакшы палвандарга миндирип.
Özündür namın çekene çıkarı- falan emesin ya. Bizden ötkende küçtülerim bu aka. Ha. Başkaları var. Dıhanya taza mı? Dıhanyasınca az bir çabuk verem aka açık ilaç. Kıskara kılıyor. Bir daha ıldıydan ödüyor. Verem bir. Bol öğret. Bundan da kaptaldasan dere bol öğret. Aptaldasan böyle bir. Koy örpereyin aka. Koyup koy. Ana hangi bir halkasını görüyorsun. Ha. Buna tuğanlar. Attığın çoğunu bak Kliçka Vulkan. Ha dese kan. Oo. Ya. Tabir be. Daha biri, daha bir. Üstünde torpak bardağıyla ele serp ettin Hüsret ha? Reis. Üstünde torpak bardağıyla. Bak. Ya dostlar. Ha canım. Ye makırın bastır eleman. Bak. Vay vay vay. Gel soluğuna cevap veresin. Tanıların tartı koyun aka. Dıkanyası tart koy la dıkanyana. Hani zaman taza. Dıkanya tazaken. Tuyağında iş yok bu. Tuyağında. Ya aka atın ayı çok melek. Ayı ucağa. Eleman. Oh. Ya bunun bağısı kança olur. Şu bağısını bir geliştirmeysin mi? Ha, bağısı kızıp oldu hatta. Bası kız boltat. Hı. Жақсы сумаларға келді ака біз өзгетелечі. Hı. Жақсы сенаға келді бербедік Sura otat. сұрап атады. Мәлі акам ортаға салып келді He. сұрастады. He, ayt deme eleman. Şunca olup kaldı. Aylandırıp bir bağını getirç. Ака бірінші бұл құдайдан айттым ғой. Hı. Кім қанша береді кім қанша бербейді. Так Ama zerde sıcak şiken ha ya. қаққан жерге кіреді ака айттым. Kalkçı bir. Ha. Hadi daha. Так так Bak. ака Cengil atlar da elini oldu. 1.55 1.60 аттайлы O şunda жүгіреді 55 atlar da eli atıl oldu. тез. Неме қыламыз ака? Енді біреулерге айтқан жерлерім бар да. Ha. Сыр қылып қояйын ака. Ya koy elemanı. Жоқ. Сырлы қылып қояйын ака. Hazır eközü bilesim ne kılat? Комментарий жайттың. He. Айтып қойырайын. Aytıp koy ya. Сырлы қылып қойырайын ака. Sırdır ayt yani bol şunca olup kaldı. Ya қойшы сыр қылып қойырың ака. Sır var. Сыр қылып қойың. Emi hareket kıldık. Елді жаман көрбесін ұшы. Сұрағандарым бар да. Düşündüklerimi alacağı ne mekan da О, tayına olup kaldı tuvanlar. так. Soray öresler. Numarada ekrana жазып koyuyoruz. Үйір бар mı ekenle? Ака үйіріне әм жоқ. Үйірine de жоқ. Үйіріне әм жоқ. Так. Жоğuştuğuna жоқ. Жоғыштығына жоқ. Ана анша палуан болды. Өзіне ішенген адам отырып шүйлі қалады. Tez eken at, tez eken at. О, Жақсы eleman. Şunda güçlü atlarda kuda kalasa göre öğren aldı da. о ака, құда қаласа. Tura gelgenler sağa çalı öğret. Çala берсін, телефон номер бар ака. Hı hı. WhatsApp, Telegram. Oldu. Ana alған адам kuda kalasa nasip olsun. Sodana bereke eleman. Рахмат ака бұл. Kağı koyan bir hakkısında.